Sanibonani makhaya, siyanamukela kuMoja Love DSTV channel 157 kuhlelo lwethu olushasha iFamily Affairs. Igama lami uSana Mchunu, intombazane epakudlula wonke amantombazane emhlabeni. Namhlanje siseSoweto ezone 4 eMidlands. Uthi unqobile sisana phuthu mani nizolamula ngoba mina nosisi wami simunci stock side sodwa. Ake singene siyozwa ukuthi anaku iqiniso na. Sabona sanda sami. Unjani? Yaphila njani? Ngisaphila. Igama lami uSana Mchunu. Wena? Unqobile. Unqobile. Okay, Nqobile. Ngiqhamba kwaMoja Love. Sithole incwadi yakho ukuthi uyasicela ukuthi sifike la ekhaya ngokukhulu ukusheshsha. Senze njalo ke sithandwa sami sifikile emvuleni. Mhlawumbe ungasichasela ukuthi unqobile ukhala ngani. Igama lami Unqobile Shabalala, ngibuya eSoweto. Benginibize ngokuthi ngifuna sibone ukuthi vele iqiniso na ukuthi umntana kasisi wami uthandana neboyfriend yami. Nanomntana khona lapho phakathi. So ingiphatha kabuhlungu lento leyo. Ukuthi why bayenza kanje kimi? Mina naye sina 8 years sithandana. Sinamntana omncane ona 4 years. Yeah. Phinde futhi yena phinda azalise umntana wakhe. So lento le ingakho ngicelile ukuthi ngicela niphuthume nisheshe kungabonakali kakhulu. Into yenza ukuthi ngisuspect ne. Umntana kasisi wami washiya iphone phekwe sofa. So angazi obekayishiya intentionally or kanjani, understand. So ngaqala ukubona lapho ngaqala ukubona ukuthi man lento yabo iba serious because nini uGayi ufakele umntana kasisi wami 1.5. So nini 1000 nini 800 ngimbuza uGayi ayiphike yonke leyo nto leyo athi ayikho leyo nto leyo. Ngibuza umntana kasisi wami angihleki athi uyathanda ukucabanga into engekho nawe. Shuthi bekuyimi isilima kuyo yonke leyo nto leyo. So iso story engizonitshela sona ukuthi ngiyahlukumezeka kakhulu. Uronke. Upromise lo mntana kaMamakho. Umntana kasisi wami. Umntana kasisi wakho. Ufana nosisi wakho. Ufana nomntana mama mkhosi khule nathi. Ungakanani yena ku? I93. Wena? Ngina 36 mina I think una 32. Umntwana omkhulisile futhi. Kakhulu. Sho, yena umntana kunangakanani? Umntana nawane couple months. Couple months. Upromise ungene endodeni yakho, eboyfriendini yakho, wena usuzunengane. Shuthi ungene ngamabomi azi. Shuthi kahle unyatsa mina. Unyatsa wena. Mbone kahle uthalo akasho lutho like ithi ngene wangena ke khona. Uke wazama mhlambe ukuthi ukhulume naye ukuthi lento oyenzayo ibizwa. Uyahleka saya ngiyazi mina le nto le. Uyaphika. Kahle vele kushuthi uyaphika because yengizwe ukuhlungu kakhulu ukuthi umuntu angangenza kanje kanjani. Uba umntana wakho yena mawumbuza uthini? Athi ayikho le nto le but kuyabonakala yonke evidence efonini kuye ubaba umntana. Boyithu badelethile emafonini uthi ifone ebenginayo ayikwazi uku-screenshot ibonise yonke into ngabe ngiyakubonisa. Manje bowufuna sizama ukukhuluma naye ngicela sikhulule naye nje njengodadewenu ukuthi uyenza kanjani into enjalo. Uxabanisa nobaba umntanakho kanti futhi udala inzondo phakathi kwakho naye. Seyikhona futhi. Ngoba ngibona ngathi ngizomlimaza or ngimenze into eyisihlungu mengimbona. So angifuni nje ukukhuluma naye right uyi. So ingakho ngifisa ukuthi ngathi ngaba nomama yakhe kube nami naye sikhulume ngazi ukuthi yini into emenza ukuthi alidekeleke kuyo yonke lento angenze yona. So ngizwe ukuhlungu ophinda-phindiwe ukuthi angayenza kanjani into enje. Kuye futhi ophinda ngibize Alexander because uyabhedelwa imisebenzi woza ngapha uzohlala ngapha because ini kwenzakala nje empilweni woza ngapha Nqobile ngizokuzamela mina umsebenzi kanti uyazi ukuthi yena uzama umsebenzi kanje for mina ngoba yena at any time uyeza la eSoweto
Mina ngizamela yonke leyo nto leyo uyazi ukuthi usukahlangana nobaba umntanami khona. Ubaba umntana naye uhlala khona ngapha around eSoweto. Uhlala la eSoweto. Yo hayi kubhlungu impela. Hayi Kubhlungu. Yeah, kubhlungu akukho right ukuthathela abantu babo kodwa ke ngcono uma uyothatha le kude. La ekhaya. Nankingi ekhaya. Amanyala nje amanyala. Abayenzile amanyala. No, funeke ukuthi ukhulunywe naye azama ukuboniswa indlela khuzwe. Nqobile. Ngiyamthanda ubaba umntanakho. Kakhulu. Ukhulisa abantwana bami laba abanye bayi-3. So kukho konke uye bekasenzela yonke into. Umntana mfunde private school lomunye ngenxa yakhe. So nje bekumuntu bayasenzela yonke into la endlini. Because isikhathini esiningi vele phila ngeyiwani, phila ngekarati abantwana so yena bekuyishoulder yami kuyo yonke into yami nje. Ngibhlungu nje ngalento engizwayo sisi asikisi kakhulu ngiyacabanga ukuthi uhlukumeze kanjani waphenduka ijoke kulabo abambonayo ke stradini mhlawumbe wena ubuni ngoba banokuyifihla kodwa laba bayibonayo ukuthi bahleka kanjani kanti ke umuntu wesifazana akasahleki esikhathini samanje ngoba wena ngeke uwazi ukuthi uzophelela laphi kodwa ngithanda nokuthi siyombona usisi simbone ngisho ephendula ukuthi uzoyiphendulela kanjani ngoba umuntu umbamba kakhulu uma esephendula uyabona. Uma wayethi abantu besilisa bafana negiya lemoto. Umuthi 1 but mawuthi 2 but. Ngeke sazi ukuthi udadwenu uhlule wayenzana akipromote ke leyo kuthathelana angithandi nami kodwa sometimes kuyadependa ukuthi mawuhambe emuntwini lokuthi uyinakisa mhlawumbe lo wakho osile nakhona asambe siyobona phambili sizwe ukuthi udadwenu uthini. Kulungile. All right. Yini kwenza njani manje? Angisazwa nawo Yini manje Uzamba no-promise okay. Promo njani? Ngikhona. Sami igama lami uSana Mchunu ne? Yes, ngichamuka kwaMoja Love ku-Family Affairs. Usisi lana usibhalele uthi ucela sizokhulumisana nawe ngoba khona la ngathi indlela khona manje becela abantu ukuthi mhlambe ngoba uke wazama ukukhuluma nawe wena uyamhleka ucela mhlambe thina sizongenelela sizwe ukuthi ngabe yini inkinga nobhuti mhlambe mangabe uyoyenza ubuphicici acace Mengathola ukuthi bayathandana kuzoba buhlungu kimi because angifuni ukukholwa ukuthi umntana wasiswami angangenza yonke leyo nto leyo ngoba umuntu engimkhulisile you understand umuntu engishara naye yonke into ukuthi ngaba uyo ngangenza yonke lento leyo angeke ngaba buhlungu lokho ukuthi angazi ngaba buhlungu into engiyaziyo Hayibo. Ngasisisa ngiyenza so wena no promise. Nenze mina kanje. Yini manje? Kwenze njani? Promise kuba Umntanami. Umntanami. Usendlini umntana. Umntana ke boni next nami yami. Mamela ke. Vala minyango. Mamela. Hayibo. Khona sami endlini sozwakala. Ngitshelile kanti kanti. Ungitshele nini lento yenzayo vele akusiyinto yokuthi bekaqala ukuhamba naye namhlanje bengilibele ngizwa hese ukuthi hey kuso Nqobile but ngingakholwa ngitheme ngibabona vele kwaphela nje wonke amandla ukuthi nayenza kanjani yini yonke lento lena endapha ke sengilwa because of bengafuni ukuthi kwenzakale into enje kube yibo vele abazongibetray Sondela kancane sayini ebantwini sondela singayini nje emsindweni sayini emsindweni usisi naye umntana kasiswami kanti awazi kanti umntana kasiswami promise ndasami uthola kuphi kanti ngasondela kancane kwenze njani mama Okay, ngifuna istory. Yes Kudala ngimkhusi mamncane. yes lo udlala ngomamncane okay yeah Lo udlala umamncane. yeah
no ukuthi umuntu wakhe vele unezinto eziningi uyamjolela and mamncane wami noma like ngizama ukumbonisa akafuni ukubona so ngabona ukuthi ngcono makugena mina mhlawumbe uzovuleka amehlo uyabona kanjani promise ngithi nomntana naye nifakelani imali yeah afakela imali wasigajanga besifakelana imali ngibona ifoni yami lalela ke ngitshele lalela ke ngitshele yeah ifoni Mawusufuna ukuthini ke manje ngizothi mina ngiyeke lokho sengi ngimvula amehla ngithulele kakhulu yena udala ngimtshela ukuthi uyamdala ya udlala ngobani ngawe lo ngangifuna ukudlala lo wakithi amehla kanti yini ngibambisa ibhanti akuso wakhe umntwana ngisho vele ukuthi umntwana akuso wakhe ngoba ngizwane naye vele ngipregnant lapho nginayisho ukuthi umntwana akuso wakhe kodwa bengasindlela leyo ukuthi ungamtshela ngayo ukuphuza ukuthi umthathe indoda kumele ngimenze njani akamameli kudala but uhlale nami utshela umamakho uthi mama ngicela ukuzungani ukuthi wenza sona kanje nakanje akaphumamela akekho ngithatha serious so bekumele ngenze njani mina phela it's not like futhi ngidesperate ngaloyo ndlela for imali ngiyasebenzela mina it's not like ngithi ngathi ngidesperate ngemali angikho desperate bengifuna ukuvula umamncane wami amehlo ukuthi ngami manje uthanda abantwana abancane lo uthanda abantwana abancane abantwana lesikhathi futhi uyangitshela masithu ukuthi ugogo lo akashaya izona angazi ukuthi uthandana nabantwana basesikoleni angifisi futhi ukwazi because into futhi engehlisa isithunzi ebantwini leyo so angifisi ukwazi ukuthi sewenzakalani ngaye ngoba mina sengiright uyi bese mina kodwa wazokhokho muhle ngitshela ngithini ukhokho baningi abakufunayo mina engibablock Facebook yami ke ukuthi ngoba bengihlonipha yena wena unomntana nosisi unomntana uyabika ngiyakuphika why umphika mina ungunayo lo webhanti lo bengisitshela udo wami yeah why uphika lo ngoba batshela ngapha indaba uphika ngapha hayi angisakuzwani nayo lo angisamuka hayi why vele bekangasasupport ukusupporta why ngamfuni why umbona lo ungakanani nje ungakanani ngani awumbheke ukuthi ungakanani ngani yo uyangixaka mekathi ngisigubhu ngoba angiunderstand ukuthi ngisigubhu kanjani ngoba yena behahlala athi ungithanda ngebody yami uyangimangaza mesekathanda abanye abantu wathi banjani for yena and uthanda abantwana from 18 years upwards so into engimangazile leyo ukuthi hawu angangenza kanjani kanje but akunandaba mina umzimba wami ngiyawuthanda the way ungakhona manje akungcono ukuthi ubuyele kule frog lakho ngoba nangu hayi kusafonela makubuyela kuyiphole sokukhuluma yeah phela ngiyoxolisa phela ukuxolisa ngoba umoshile uyazi ukuthi uxolisa umuntu wesifazane umoshile ubeniphila kahle umntana yena usamsupport bengasamsupport kodwa wena promise inkinga futhi naye angamsupport umntana wakho ngenxa ka promise like I relationship yabo umngani ubhuti like umuntu wakhe kuye ufana nomngani nobhuti nendoda yakhe like uyiyo yonke into kuye so mina leyo nto leyo ngiyengaba nomona ngayo usaphatha umntana ngaso wena indoda yakhe yazi ukuthi emaceleni la no akazi uzothini mayengezwa weceleni uzothini mayengezwa nokuthi lo mntana yena acabanga ukuthi wakhe unomunye ubaba hey I will cross that bridge when I get there girl ahleke yo ziyakhala unangakhi isithando sami na 33 uncane unangakhi wena 36 awu unalingana mina 45 namahloni yazi namanje angazi ukuthi abantu bazongibheka kanjani like yo angazi kusothatha isikhathi man ngithatha process emva kwesikhathi eside man ukuthi lento yenzekile abantu bazothini uyabona so nje impilo yamanje ukuthi ngiphume endlini ngemsebenzini ngibuye ngivalele endlini angazi namhlanje usukangenwe yini usukungenwe yini kodwa namhlanje ukwatini kodwa akakwazi right mina ngawo yeah ngicela ukulibela ibhizinisi manje kanje canga ukuthi uyancenga uncengi lento yenzile iyanyangisa yebo
iyanyanyisa like inhleki la bongasazi kanjani ukhona umuntu ungahamba uyofaka lakho lapha ungasazi ukuthi ufaka wena promise ngiyabuza makavulile fanele ngithini mina ungazongihlanyela angeke mina ngimxolele ngoba ungizuse ubhlungu kakhulu uFaltein so ngi-right mina uye I doubt ukuthi mina naye sobuyelana angeke ngikwazi ukubuyelana naye mina umuntu wami ngi-right futhi akusaso umuntu wami sewumuntu wawo wonke umuntu ngi-right ngaye hayibo uyabona that's why bengithi angifuna ukuhlala eduze wakho i-right lento yenzayo wena cha ayikho right nami ngithi ngiyaxolisa uxolisa ini ukuthi sobuya sikhuluma ukhuluma nobani nawe ini uthi ngiyaxolisa ngithe mina ngisafuna uzwa awusangifuni nawe qhubeka naye ngikupha yena hayi ngi-right mina ngaye angisamthandi vele uSibusiso so ngi-right mina ngaye noma ngayenzana ayenzeni noma ngathi ungithengele i-airplane or noma ngathi uzongithengela igomora yonke ngi-right ngaye angisamfuni ngi-right mina naye nje sokhulisa umntana lo ogcina ngoba umntana wakhe lo bese kamphika futhi athi akusumntana wakhe uyamphika ngithi athi akusowakhe so ngiyamangala ukuthi angaphika umntana aziyo ukuthi hayi lo wamphela ngelilanga obviously uzongilethela ukugula endlini understand mengizolibele ngithi hayi ngiyamxolela siyabuyelana baningi abantu la ngaphandle but ngisazohlala ngihile Ukwatini ufanele ongasabayo if bekuuye othandana nobhuti wakho bozofila kanjani sobuya sikhuluma like le akana bhuti kube bekano bhuti ngabe ngiphakathi emashidini amhlophe naye ubhada 10 times futhi nano babakhe futhi ngimgile kuba uyaphila ngabe ngimgilana ngaye sobuya sikhuluma uyikhuluma kanjani ngisangisakufuni Sibusiso ngi-right Faltein uwe right uyamuzwa uyayithoba hayi kudala ngimtshela ngibhlungu angazi ngizothini but ngibhlungu ngabo lento abayenzekini angikholwa even namanje nje angikholwa ukuthi bona kubo bonke abantu boy2 because yonke into yami ngiyikhuluma kubo ukuthi bona bangangenza into ebhlungu kanje understand kubhlungu kimi hambana ngisinjwayele vele nokuphuzana ngabo nonke hambani naye hayi angifuni ukuthi sivale kanjalo uzobuhlungu nqobile yambona promise yes mamncane wakho ukukhala inyembezi umamncane wakho ukhala inyembezi ngenxa yakho into engikhalisayo ukuthi kanjani ukuthi yena wayayenzela la ekhaya nokuthi upromise naye futhi wazi yonke into ngishare everything naye so ungilimaze kanjani naye into engikhalisayo le inyembezi zamamncane wakho zizoba ulwandle endleleni zakho kuzoba umfula kuzoba nzima ukuthi uwele nomfula ngizwile ngicela ungiyeke uFaltein okay silongizwile sikhuluma uzizwa kanjani mamncane wakho akhala kanje mangimbona khala umamncane wami inhliziyo yami ibhlungu kakhulu like angizazi nganokuthi ngazenzani because ngiyamazi na vele ukuthi umuntu emotional so inhliziyo yami ibhlungu namanje esiwani bathi ngini umuntu omuhle ukundlula nonke upromise but ngiyamangala ukuthi okay ubuhle bakhe usebenziselana emadodeni abantu ngelinye ilanga kushuthi uyongena indoda yalomunye futhi yalo uyongena indoda kaNombuso ngelinye ilanga ngoba uyazazi ukuthi kini uyomuhle yes uwomuhle kini so kushuthi uyasitshela ukuthi hayi yimi engibangenayo muhle ume kahle ngithena thina uthengini ngixoxa wathi ngiyini ngiyidrama ngithi so mina drum ke ngiqhubekela phambili angisamfuni mhlambe ngelinye ilanga ngizothola right ozongunderstand ukuthi ngidrum eli right for yena kodwa mina ngibona eli right muhle usho ukuthi niyashintsha ngobuhle uba muhle mara ngishela ukuthi sikhuluma promise umamncane wami ngizothi kimi ufana nomngani wami like uyiyo yonke into kimi uyabona ngendlela nje vele si close ngayo mama mvele u close ne younger sister lo sisika mama omncane kumamncane wami u close nayo so mina nomamncane wami si very very close everywhere I go sometimes sinokuphuza sonke sihlale sichillax we go out together like senza yonke into soyithu
phela mile sikwazi ukuthi masivala yonke lento sazi ukuthi sihlukana ngoxolo ngoba mina ngifuna ngixabaniswe umuntu wangaphandle umuntu okuhamba mina ngaxolele ngi right but ukuthi mina naye sazothandana ngeke promise yes but thana ayesathandana something mara sizokhuluma yes sathandana yeah akunankinga sokhuluma mengibuya sithale ngami but mina nawe sisathandana promise ngixolele haza why ngixolele ngixolele yazi why ngixolela ngoba angisiyintsha and futhi anginayo inhliziyo embi and futhi into eyenza ukuthi ngixolele ulo ongali siswami upromise kufanele ngimkhole ngoba ngiyamazi ngimkhulisile so yingakho futhi ngibuye ngimxolele kwezinye izinto azenzile ayi ukuthi ngixola ngoba ngiyislima or anything ngixola ngoba mina inhliziyo yami ngifuna ibe right angifuni ukuthwala izono zomuntu zihlale kimi emagxeni ekubeni yena angenza izinto eziningi ezimbi so ngifuna ukudlulisa ukuze impilo yami ikwazi ukuqhubeka ingakho ngixola maybe ngakho abantu vele bathatha iadvantage kimi because bayazi ukuthi ngoxolile vele mama kapho yes ngoba mina naye share sibelethe siwana siphuma kumama oyiwana ungikhulisile lo muntu unganamuntu ongikhulisayo empilweni into eyenza ukuthi ngixolele ngikukhulisile even nawe wawupepa kimi emqolo even though mina bengimdala kuwe maybe nge3 years or 6 years but bengikukhulisa and bengikuthatha njengomntana nami ngithanda kuyo yonke into uyazi ukuthi khona ama t-shirts ebewafani besithengelana wona izinto eziningi mina nawe besishare uyazi bengihlale besinokuhleba sithi uthanda lo ngoba lo igraduate mina nawe akasithandi but for that fact bengimake sure ukuthi ngiba umama kuwe awusweli ithando kimi but wena wangibetraya ngesidinti uyazi ukuthi bengithanda kanjani but lisasekhona lelo thando but kuzothatha isikhathi ukuthi ngibuze ngiyehla ukuhlungu ngizosiprove nami kuwe angifuni ukuthi usiprove promise angifuni ukuthi ngicela ukuthi sibuyele kube njengasekuqaleni yazi ukuthi kuzothatha isikhathi kodwa ngicela ukuthi sithole indlela yokuthi kancane kancane sizame ubuyele babukele emakhaya ngiyathemba nisibonela cha mina bengingakholwa ngithi ayikho yonke lento amanga kodwa ke ngithanda lokho ukuthi upromise bomntana oyithobayo wakwazi ukuthi akaxolise umama wakhe waxolisa wathi uyaxolela amxolele uyaxolisa ngeke aphinda kwenze lokho uyasho ke na futhi ukuthi ngenzwe inhliziyo ende ngenze uhala ngidina uma mncane wami ngimbona njalo ehleka hawu ukwade nje ukubona ihlobo sakini umama wakahleka uthi ke uthi imlimazileke le nto le kodwa siyabonga ke ngoba naku sikhonile ukuthi simthole hamba naye indoda ka mamncane wakhe unqobile and then sikwazile nani ukuthi ke sicazulule yonke lento le ebaxabonisayo nawe ke mbukele ekhaya uma mhlawumbe unenkinga noma mhlawumbe